ANC va ta tivisa magoza ya ku cinca ka vurhangeri bya vandla ka swifundzankulu swa Gauteng na KwaZulu-Natal. Donald Trump a vuyela eka xitulu xa vupresidente bya Amerika nakambe. Vaka hina i ntsako ku tlhela hi hlangana eka mahungu ya Xitsonga eka SABC. Mina vito ni Matimu Khosa ri perile. Eka masiku nyana lama landzelaka, matsalankulu wa ANC Fikile Mbalula u ta hlamula swivumbiwa swintshwa swa vurhangeri bya swifundzankulu swa vandla. Vandla ra ANC va teke xiboho xa ku cinca vurhangeri ka swifundzankulu swa Gauteng na KwaZulu-Natal hi ku landza vumbiwa bya vandla. Leswi vula leswaku ku ta va na ku cinca eka vurhangeri bya swifundzankulu leswimbirhi, naswona swi nga ha katsa na ku tisiwa ka vurhangeri bya NEC ku ta pfuna ku fambisa vandla. Komitinkulu ya ANC kumbe NEC a yi avanile eka ku teka xiboho xa marhavi ya Gauteng na KwaZulu-Natal. Matsalanankulu wa vandla Fikile Mbalula u ri swi veke rivaleni leswaku vandla ri avanile eka ku xana ku ta endleka yini eka swifundzankulu leswimbirhi. ANC yi lahlekeriwe hi tivhoti to hlaya eka nhlawulo wa n'wanxemu laha yi nga lahlekeriwa hi 16% eKwaZulu-Natal ni 24 wa tiphesenti eGauteng. Ku cinca vurhangeri swifundzankulu endzhaku ka loko komitinkulu ya vandla yi teke xiboho. As to who was against who is not correct. It was just a difference of opinion. Yes, we did caution that this discussion, among others, was gravitating to interests and polarized, among others, by the mobilization along the lines of 2027. And the National Executive Committee have said, no, that must stop. Swirho swa vandla va ta hlangana vhiki leri taka ku lakema ku cinciwa ka vurhangeri eswifundzankulu haswimbirhi. Kusuka kwalaho swifundzankulu swi ta hlengeletana ku tivisiwa hi xiboho xa vandla, kasi hi le tlhelo President Cyril Ramaphosa u vule leswaku marhavi ya KwaZulu-Natal na Gauteng ya cinciwa ku ya hi vumbiwa bya vandla. Configuration in relation to government, we are very clear that government will not be tampered with. It will remain the way it is. That is the directive of the National Executive Committee. So we will not tamper with government. We are going to tamper with the ANC leadership. That's what reconfiguration means, within the framework of the ANC constitution. So atetano, muhleri wa tipolitiki Dr. Ongama Mtimka u ri a swi tolovelekanga ku va vandla ri koxa vutihlamuleri hikokwalaho ka swifundzankulu swi nga tirhangi kahle eka nhlawulo. The very idea of accountability for performance in the ANC is foreign. You don't acquire office, retain office, or lose office in the ANC on the basis of your performance. If that was true, then we would be seeing, from regional to provincial levels, people who are laying ducks in government not coming back. Nandzu ehenhleni ka wanuna loyi a hehliwaka hi ku tlhakisa ni ku pfinya vaongori vambirhi eka chweni ehandle ka Lebowakgomo wu hundziseriwe eka siku ra nhungu Dzivamisoko. Namuntlha muhehliwa a ri ekhoto ya majisitarata ya Polokwane swa Xikadana. Vaaki va hume hi xitalo va ri na ku navela ku vona muhehliwa. Vateki va mahungu a va pfumeleriwangi ku va kona ekhoto loko muhehliwa ti vonakarisa. U hehliwa hi ku tlhakisa no pfinya vaongori vambirhi va le tliliniki ya ka Chweni. Kambe eka nkarhi wa sweswi u rhwexiwe milandzu yimbirhi ntsena laha maphorisa va vulaka leswaku vulavisisi byi ya emahlweni. Some of the cases are still pending for investigations. So we'll be coming on the 9th of April, and he also abandoned the bail. He said he don't want the bail because he could see that people outside, they are waiting for him. So we're saying we are happy about the arrest so far, and we're saying to our communities, they must not take the law into their own hands. Maphorisa va vula leswaku vulavisisi bya vona byi kombisa leswaku muhehliwa a hlasela vamhani ni vana va xisati eka migingiriko yakwe ya vugevenga. 99% of the cases we have is the victims are women who are single parents staying with girl children, and this monster can rape 2 children in front of their mother and even order them to wash. We are very disgusted about this case, and we will make sure, we'll pull all strings to make sure, even the forensic, what Pimbam said, there's a backlog, we'll pull all strings to have our results in no time and this man's sentence, and we believe that is going for life.
vaaki vo suka eka chweni va lava leswaku muhehliwa a nga ntshunxiwi exitokisini. Ka gore munhu a yo ka moki a swarwe a ska fiwa bail because wa re hlakisha mola metseng gore ka letšatši le teng o tlhakantšha metse me 5 jwale re lapile ka crime ya gage. Maphodisa ba tshwara maphodisa rena le a bereka mola le berekang magistrate ga fitla ka mo o mo fa bail ke yang go gona le re ditokelo na rena ditokelo tsa rena di gateletswe tsa bana di gateletswe batho ba modimo re a le gopela ba gekolo ba katiwa. Minhlangano yo yimela vatirhi yona yi vilerisiwa hi xiyimo xa vuhlayiseki etitliliniki ta xifundzankulu. We were given an impression by the government that the perpetrator is here, but we came here and got a shock that a person who was brought here was only charged with ammunition, having ammunition and having a gun, which we thought government was confident when they said they have apprehended a true suspect. Abateki the mobile clinics va tisa ka community ya ka Chweni ku ri kuna vanhu lava tekaka maphilisi n'hweti na n'hweti, kuna vanhu lava khomekaka hi swa xihatla ku ri va ta kota ku kuma vukorhokeri hi ndlela yaleyo, because loko ho fika hi ku tliliniki yi pfariwile va fanele va ya kule naswona swi tikisela vaakatiko. Muhehliwa ta tlhelela ekhoto nakambe hi n'hweti ya Dzivamusoko. I Pimani Balowa Mangwa, SABC ePolokwane. Wanuna wa makume mune wa malembe loyi a hehliwaka hi ku pfinya mufana wa 16 wa malembe hi siku ra Navinjara a ri ekhoto ya majisitarata ya Frankfort namuntlha. Nandzu wu hundziseriwe emahlweni ku pfumelela magqwetha ku kuma vuxokoxoko lebyi eneleke, kambe va ri va nga ha engetela swihehlo swin'wana ehenhla ka muhehliwa. Xijayetani xi vikele maphorisa leswaku loko a endzela munghana wakwe hi nyuwere, muhehliwa u n'wi nyike switsotsi. Ku tlhela ku vikiwa leswaku muhehliwa u vile a khomakhoma mutwisiwa ku vava hi ndlela yo ka yi nga ri kahle hi nkarhi lowu a etlele. Mutwisiwa ku vava u tlhele a hehla leswaku kwalomu ka awara ya 6 nimixo muhehliwa u n'wi kombele leswaku a n'wi pfuna hi ntirho wakwe, laha loko va fika laha a tirhelaka kona a nga fika a n'wi pfinya. Parties have agreed that this matter be postponed to the 5th of February, There's other charges that may be added to the charge sheet at the moment, but of importance is that on that day, the state saying they may be ready with a bail application. Attorney also will consult with you, and hopefully on the 5th, parties can proceed with a bail application. Do you understand that, sir? Yes. Thank you. Matter is then postponed by agreement between the parties to the 5th of February. Further investigation, possible charges to be added to the current charges that the accused is facing, and possible bail application. Swirho swa muganga na mapfhumba yan'wana ya le mugangeni va khunguvanyekile hi mhaka leyi. Va ri hava yimi naswona ku xanisiwa ka vamanana na vana, naswona va kanetana na beyili. We are totally against these actions. So that's why we are here today to show the community that as the community we are tired about what is happening. So we are totally against this bail application. Yes, we are opposing it. Ligi ya ANC ya vamanana efezile Davi na vona va lava leswaku anga nyikiwi beyili, naswona va sole swinene ku xanisiwa ka vana lavatsongo. We are here today to support the family of 16-year-old boy who was raped by his male farmer. So as a Women's League, we say no to abuse of children and women. And we also request the community of Namahadi, Mafube and Frankfort to support us on the 5th of February when the accused will be appearing for bail. So as a Women's League, we say no to bail. The accused must not grant the bail. Muhehliwa u tama a ri ekhotsweni. Mhaka leyi hundziseriwe eka siku ra vuntlhanu n'hweti leyi taka. Mbuyelo wa ka matric wa 2024 wu ta pfariwa eka lava khumbekaka eka vugevenga bya ku kopela exikolweni xa Baputeng eSolomon Dale ehandle ka Polokwane eLimpopo. Ndzawulo ya dyondzo yi karhi ku endla vulavisisi ku kuma leswaku xana 75 wa vadyondzi va ka grade 12 va nga va koperile eka xikambelo xa tidyondzo ta business studies na economics n'waxemu. Vatswari na vadyondzi va kaneta swihehlo swa ku kopela naswona va vilerisa hi leswaku a va nge koti ku ya tiyunivhesiti. Vadyondzi lava nga tsala maphepha ya swikambelo swa tidyondzo ta business studies na economics exikolweni xa sekondari xa Baputeng a va swi koti ku titsarisa etiyunivhesiti, a va nyikiwanga mbuyelo wa vona.
leswi landzela swihehlo swo yivela hi ntlawa wa dyondzo hi nkarhi lowu a va tsala swikombelo swa ku hela ka lembe n'waxemu. We didn't cheat because that subject that they think that we are copying, it is too simple. Ku va 20 wa vadyondzi lava mbuyelo wa vona wu nga kandziyisiwa eka maphephahungu, kambe mbuyelo yin'wana a yi humesiwanga. Ku vikiwa loku vatswari va byeriwile leswaku vana va vona va nge koti ku endla swikombelo swa le yunivhesiti. I didn't copy. I was studying hard because what I was doing during examination, I told myself I want to change the standard of living. Vatswari lava vilelaka va sola ndzawulo ya dyondzo ku va yi nga rhangisi mhaka leyi emahlweni. Eki lebeletse taba ya department ba re faila because ge le re ngwana o kopisitše the date ye ngwana kopisitšeng ka yone ba koreka kwa ba koreka ngwana ba di bona nkebe ba re informile principal a bitša batswadi rata ra kopana sekolong. Vulavisisi byi sungurile mayelana no lavisisa ku yivela ka vadyondzi lava. Ku na vulavisisi lebyi nga kona byi endliwaka lebyi ke byi kombaka ku ri ku na lava va nga tsala tinhlamulo leti fanaka va tlhela va tsala tinhlamulo leti fanaka ni loko nhlamulo leyi nga nyikiwa yi nga ri yona kambe ti tikuma ti fana. Leswi ke swi endlaka hi ehleketa ku ri ku na swin'wana leswi nga endleka loko ri karhi ku ri tsariweni ka xikambelo lexi ku ri swilo leswi nga endleka swo swa ntolovelo a hi swilo leswi endlekaka ka xiyimo xihi kumbe xihi. Ku ta va na nhlengeletano exikarhi ka vatswari na ndzawulo ya dyondzo. President lowu wa ku hlawuriwaka wa Amerika Donald Trump u tisa maendlelo mantshwa ku pfuxelela ndlandlamuko eka ma-Amerika. Trump u suse Joe Biden eka xitulu xa vupresident naswona u teke xitulu hi nkarhi loku nga na madzolonga ya nyimpi exikarhi ka Russia na Ukraine. Together, we will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America healthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. Donald Trump u tlhelele eWhite House nakambe leswi cincaka xivumbeko xa tipolitiki. Trump u tshembise leswaku ku ta va na ku cinca kukulu eka dzana ra masiku lama taka. Perhaps most beautiful of all, this week we achieved an epic ceasefire agreement as a first step toward lasting peace in the Middle East. And this agreement could only have happened as a result of our historic victory in November. Endzhaku ka tin'hweti swi nga ri rivaleni loko TikTok yi ta famba kumbe Trump or social media ya laveka Amerika. It was amazing. So we got the highest vote ever for a Republican candidate. We won by 36 points with young people. That never happens. A Republican loses by 36 or 40. So I'm going to have to start thinking about TikTok. I think we're going to have to start thinking. Because, you know, we did go on TikTok and we had a great response with billions of views, billions and billions of views. They brought me a chart. And it was a record, and it was so beautiful to see. I'm excited to see Trump back for my kids struggling, and money's in our pocket, and I'm ready to have this world turned around. And it's been a long 4 years, and I'm ready. We flew in on Thursday because we had to pick up our inauguration tickets at our congressman's office. And so now we don't have inauguration tickets because they're doing it inside. Ma-Amerika man'wana va ri ku cinciwa ka ndhawu ya nkhuvo wa ku veka president ximfumo a swi va vilerisi. Malangute mahungu ya Xitsonga ka SABC. Holobye wa vutleketli na swifambo Barbara Creecy uri u vilerise ku tlakuka ka tinhlayo ta mafu lomu magondweni hi nkarhi wa khisimusi. Gidi na madzana 52 wa vanhu va lovile eka gidi madzana 24 wa timhangu ta le magondweni. Leswi komba ku tlakuka hi 5.1% loko ti pimanyisiwa na N'waxemu.
Tinhlayo leti katsa 41 wa tiphesente ta van'wamilenge lava nga lova emagondweni. Holobye a vulavula eka ntirho wa ku humesa tinhlayo ta le magondweni ta 2024 na 2025. Holobye Chris u ri swi le rivaleni ku ri vatirhisi va magondo ku katsa na vachayeri va mimovha na vafambi hi milenge a va hloniphi milawu ya le magondweni. U ri swi ni nkoka wukulu ku ri vatirhisi va mapatu va cinca mahanyelo ya vona emagondweni. Chris u vula leswaku timhangu ta le magondweni ti tlakukile eswifundzeninkulu swa KwaZulu-Natal, Gauteng na Eastern Cape. 6 provinces reported increases in the number of fatalities, namely KwaZulu-Natal, the Eastern Cape, Free State, Limpopo, Northern Cape, and Northwest. Ku tlula 700 wa magidi ya mimovha va rihisiwile, va kumeke va nga bohanga mabandi no tirhisa tinqingho va ri ku chayeleni. Ku tlula 16 wa mimovha yi kumeke yi nga ri na wona mpfumelelo wo va emagondweni naswona yi tikiwile. Our enforcement officers over 1.5 months issued 711,000 traffic fines for various offences. 23,000 fines were issued to drivers who didn't wear seatbelts. It's a no-brainer to wear a seatbelt. Chris u humese marito yo chavelela eka mindyangu leyi nga lahlekeriwa hi varhandziwa wa wona hi nkarhi wa makhisimusi. Eastern Cape va ni nhlayo ya le henhla ya timhangu ta le magondweni ku landzela KwaZulu-Natal, Free State na Gauteng. Ntlawa wa mathwasani ya swa tikhemisi kumbe ti-pharmacist va koxa leswaku mfumo wu engetela mpimanyeto leswaku na vona va ta kota ku thoriwa. Namuntlha ntlawa lowu a va ri eka ndzawulo ya rihanyo ePitori ku yisa tsalwa ra swikoxo swa vona. Va koxa mintirho naswona va lava leswaku ti-pharmacist va katsiwa eka tindhawu ta vutshunguri ta ndzawulo ya rihanyo leti nga hansi ka timasipala ta vona. Va vula leswaku tlula 2,000 wa ti-pharmacist va hava mintirho. We now have a surplus and the government will not unfreeze any posts because there are multiple posts all over the country, all over the public institutions that are yet to be filled, but the government will not unfreeze those posts. Hence, basically, we have a healthcare population rather, or people seeking healthcare that are not being served because we've got one pharmacist that is serving about 12 individuals in the public care space, basically. Loko va hundisa tsalwa ra swikoxo va kombele ndzawulo ya rihanyo ku tekela enhlokweni ntokoto lowu va nga na wona ku tiyimisela ka vona xikan'we na ku tlhela ndzawulo yi tsundzuka mali leyi nga yi tirhisa ku va pfuna ku dyondza. We are exploited in the private sector and we can't get jobs in the private sector. The only hope for us is government. What we're hoping to achieve is that like a budget is allocated to fund pharmacist posts nationally, especially like provinces like the Eastern Cape, KZN especially. Ntlawa lowu sole swinene ku va vadyondzi vo tala va ya exikolweni kambe loko va heta va pfumala mintirho. Ndzawulo yi tshembise ku tihlanganisa na ntlawa lowu ku kuma xintshunxo. This coming Thursday we would make time and then have your representatives take us through your request thereof. But also we would use that opportunity to share with you because it's not that we are not aware of the challenges of unemployment. And we also want to outline and share with you what the department has been doing, what efforts are in place and what progress is there in that regard. Va koxa na leswaku ku thoriwa ku tlula 50 wa ti-pharmacist eka xifundzankulu xin'wana na xin'wana. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara 18.52 cents, pondo 22.80 cents, euro 19.29 cents, kasi pula ya Botswana 1.32 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,710 ounce, platinum $938 ounce. Nxavo wa oil mbisi i $79.80 hi mphongolo. Kasi namuntlha ya gimeta kwala hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Dzedzi balo ta landzela na maxelo endzhaku ka mavhengele ra haperile.
riperile leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamise ku yini eka madyambu ya namuntlha ku languta timpfula leti hi nga va ka kona eka madyambu namuntlha kasi ku ta va karhi ku hungana moya eka ndhawu to hambana ta tiko ku languta mpfula leyi nga sungula ku ri exifundzeninkulu xa Free State ku ya exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal ya exifundzeninkulu xa le Western Cape kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona timpfula ta hisa emahlweni exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal hi herelela hi ya kwele Eastern Cape kasi loko hi languta eka swilemukisi leswi nga nyikiwa swona eka madyambu ya namuntlha ku langutiwa moya lowu nga ta va karhi u hunga en'walungu wa le ebuweni ra le Cape Town kasi wa langutira ku yisa emahlweni moya ni le dzongeni wa ribuwa ra le Cape Town eka madyambu ya namuntlha kasi swilemukisi swa hisa emahlweni kasi loko hi languta swifundzankulu swa maxelo leswi loko eka swifundzankulu ku tshamiseke ku yini hi languta xifundzankulu xa Gauteng ku ta va karhi ku horile eka ndhawu to hambanahambana ku languta Pitori ku ta va ku horile Joni ta va karhi horile Springs ta va karhi i horile hi 26 kasi loko languta xifundzankulu xa Limpopo nakona u nga ha langutela maxelo mo saseka ku ta va karhi ku horile nyana loko languta ndhawu to fana na Giyani yi ta va ka 31 Musina ta va karhi Thwando yona yi ta va ka 29 kasi hi langutile xifundzankulu xa le Mpumalanga naxona ku xi tshamiseke ku yini u nga ha langutela maxelo mo hisa eSkhukhuza kasi Mbombela ta va karhi 28 Maxixina ta va karhi horile loko languta Middelburg yi ta va ka 28 languta xifundzankulu xa le KwaZulu-Natal nakona u nga ha langutela maxelo mo hola swinene languta Richards Bay ta va karhi horile Ulwini ta va karhi horile Vryheid yi ta va ka 26 leswaku xifundzankulu xa le East kona xona xi tshamiseke ku yini u nga ha langutela maxelo mo hisa eMiletswayi kasi Gqeberha ta va karhi i horile 30 kasi loko ta Komani yona ta va horile kwalomu ka 20 languta leswaku xifundzankulu xa le West kona u nga ha langutela maxelo leswaku u nga ha langutela maxelo mo hisa loko u languta etindhawini to tala ta xifundzankulu xa le East xa le Western Cape eka siku ra mundzuku kasi loko hi languta eka xifundzankulu xa le Northern Cape kona nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa Kimberley ta va karhi hisa swinene Kudumana yona ta va karhi hisa Upington yi ta va ka 39 leswi leswaku xifundzankulu xa Free State xona xi ta va xi tshamiseke ku yini u nga ha langutela maxelo mo hola kambe ku ta va karhi ku nghenela timpfula eka ndhawu to hambanahambana loko languta Bethlehem yi ta va yi ri kwalomu ka 27 langutela leswaku xifundzankulu xa Northwest xona xi tshamiseke ku yini u nga ha langutela maxelo mo hisa loko na tondo Rustenburg ku ta va karhi ku hisa Lydenburg na yona ta va karhi hisa Mahikeng na yona ka ta va hisa kambe ku ta va karhi ku nghenela timpfula eka tindhawu to hambanahambana ta xifundzankulu xa Northwest lawa ku ri maxelo ya mkhomelo wona ka madyambu ya namuntlha ra perile